Biyag ti tao. Naimbag nga oras yo gagayam. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kabarbaro manan nga episode wano pa kasaritan tingkay mga ganita. Ngam shoutout mampay kani Federico Presto, Leon Lavarias dita Paris, kani Rodolfo Reyes. Kaya titayin tayo nga rudin denggan ti episode 390. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan agisursor iti lako taan natay. Makaturturo kak pailang tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to ni jay dalan. Masadutak. Da kayon ti mapanaglako. Nadagsen ti lako kanatay. Masapol nga adda kaduak anak kao. Hey! Apay mat ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mat ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mat lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas tati panagsasa anak kao? Tauray sa anabak nang ti inam. Lasing pa it nagagay. Awan serbiti kinagagat na. Tadimot baknang. Alakit dain, agmurmuray kan, tayo kamanganay sa tarumwar. Darasam. Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. Saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di na ka di kasar? Ikasar kan tumat lang Basta agtaraytan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang diti lugar yo. Wen nga rod, nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano, uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako itinatang. Masyanak nga rod kan na rin. Iso akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sika ti makaam mo, Mark. Anya kamutin, Mark. Nabartek ka manen. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglaba kas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagiti latan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko. Ika ti malas iti biyak ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, sika babae. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan, no sa di no ti kayat napapanan. Sika taglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kung sinsin ati madingaram iti anak yun, na. Agulimag ka man! Sika, tinalas na ramid na, tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuapay ngamin na sika ti inasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia mo tinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa ka babaw nandito eh. Saan ako na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasingpat ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan da na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho ditoy, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't kit di iso adakkel a pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho ditoy, kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na.
Nasingpot dito a security guard. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinan abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mom, sigurado ama in love ka. Ay, basta jak pay lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Saan lang ay tiladawan? At dapat iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awandakas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang imbilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kayat kapay amaam-am mo na imbag. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Naderderan ti pusok. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray. Ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matin nga agdat-dato na ken ka. Pangasim ko ma. Ayatin nak. Akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnika kunti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik. Di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tag na nayon. Kastamat ti anak mo. Ipatag ko kaspod nung anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidop to'y cellphone ko. Alan, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon na baka pagsarita? Irene. Ay. Apay, akas laborido ka. Ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Jak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludom ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y ngamin kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan Pautangan ka kumangam impawit kumutin kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalilip ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka di mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Iso nga briktan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia. Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iretokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kun nataer nga ura adan edad na. Awan pa'y nagbalin akaayan-ayat na sika. Sika pa'y laang ti damo no kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabaak. Ay! Adday ta ka manen, Mia, Intun kwan, masakitanak manen. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay-nay iti biyag. Jakmot kayat nga agdanayo nak a single mom Kayat kumutay adda kumamot mangitakder kanyak.
Diyan ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Kwa, damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak? Di tantumot lang, titurong na. Aklo na nakon. Padasan ta ti agil na yat. No talaga matla adata tinaykari para titunggal maysa. No saan ta katunusan di agbreak ta. Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikanak kumapay iti panawan ang mga miris iti riknak. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan ti tawan. Agawid ta na di probinsya ta masikukan. Yamamu ka iti palay. Rick, maaklunnak nga tatinam. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Likag danag, nasingpet ti inak. Na, apay anagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manan. Asino nga minto'y babae akadwam? Kasla masikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol ngay kasarakon. Ken anak namat, ti kadwami nga ubing. Anya! Ayun na yan. Ada mo gaya mo na sikugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tan itinasaya at ababae. Alala, agdin na kayo tamasikog ka nga rudan. Ngam, di kay pay agkasar. Agtrabaho ka pa'y, kanay, awampay urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kayat na ka day jay. Style na lang ti kas jay. Kano niya ti pangadeng ko, isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot? Ay naldawain, kas kay labak latamat maturaw. Takton ti Sara tinwang, hanggang matmaturog kayo pailaan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw, nukas ta kanayaw, ti aramin yaw. Wala, agida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan man niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala, siya ko, di makaambo ka ni nanang. Anya kayo mutin nanang. Bigat pa lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay tibak nang day ta babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Day ta babae iti lapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inununam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di ta kabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitigad, tapno adda kwarta ayaw. Wala na lang. Layong arot baybay anti asawa ka kat na dakkelan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanya. Di yung arot ung-ungtan amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasama ken ko ano pagsasawan yung ano ni ti agkakasakita sarita. Wan! Ay dad nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan ti rason. Apay baktita kaya? Ay, Rain, nakaluto kaan? Wananang, nakagawak pa yan. Manganta yun. Nay,
Anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Uy, nanang, tanag diningdingak. Ay, palpalaran kamot, babae. Ha? Nagkuna ngay kami iti buguong ti masida, kat allergic kaw ti kasta. Agagatal ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gayam iti kasta. Kunak no... Imposible adi mo amaw. Ay, sana talaga, nanang. Ho? Awan amom babae. Ited mo ti sweldom kanyak, right? Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawam. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpasngay nanang. Iso ati mangidulay. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadag iti sweldok nanang. Ay, awaday! Talaga nga inulaw da kan day ta babae. Pasurot kalatan kan kwa na, right? Maulawakan ako. Nanang? Kupit, ti barunong ko. Nanang! Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalin na agpailangi di ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito balay. O sige, ta mangalak iti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun, nanang? Ay, maulawak, anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, na saan anakaro ti panakaatake yaw? Hindi babae nga insangput mo, timangmangtad iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na hindi nga Irene no agawin ak ijabalay. Hindi kayat na hindi abab, iaparakan ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong paalom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagaw sa... Papanawa mo day babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tilang nga managawid. Lading ita kaya rin. Diyak kaya ta masapa ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Isa pumanaw kan ti balay. Agawid ka pala di lugar yo. Di ka bandanagan, taikan kay ti kwarta nga aramatam. Anya? No kayat mo, ibatim ti anak ta siyak ti mangtarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Diyak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat ga kunay ti inak. Isa sorry. Agawid ka. Ket sapay ko ta di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Irene anak ka. Ay na, agyaman ta nagawid ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta aya? Malasumar kayo. Apay gaita kayo laeng nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarak. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Ikat awan na imbagan nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan ang dagkuma, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pinta sa gasat ko iti papanaw ko, tatang. Ngala, kanya nga raw.
Hawa at mati kasta agasak mo. Basta agsingsingput kan. Agdagat ka ngagtrabaho, tapno adda pang taraon mo, kanang iti anak mo. Ket di ka matanagan anak ka, aging kat ka ba alak, tulungan ka. Saan kayo abaybayan, kanang iti apo ka. Pagyaman na, tatay. Agtulnog ka kadagiti dadakkel mo tapno di mon tutil mo nan tilwam intundumteng tirigat mo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa.